212. Abisiafo ya checha obi bia. Said de bia ye no. Kwasi ada bia o rekodo. Last week na eye banche ampesie party. This week eye fufuo and aponche party. Se mo be hu afi na ya hyase aponche no ya tiniti. Abisiafo mo fa ncha me say ye tiniti no mama ma nhwe bie. Ba se si ade ye twitwa aboa no. Ye twitwa aboa no mo kire se onyem. No mo chese onyem bosome miensa ye hu aboa no mobo enom ko fa aboa no no mu yi ni yam srade ti afi na o rekodo adwuma na na ye no Mr. Ike onim aboa dwa yie atena mayanka ya pen mayanka ho na ye wo no tete no okuna ntwe okusebo okujata okunkum bibia ene rekodo kai aha ne de baabia wu amatundu aso alande oba no wantimi anya to no ofie o de pipi no wade aba so ati ase tie ne de gosh aha You see what I'm seeing? Yeah, I'm seeing what I'm seeing. Yes. At the GH. Ojinem. Wapuna the fan traders, wapuna to egu baby. E dwanam no. E janso wa ha. Hey, ayekese. Ani akese. Aha. Oh, Babaski su jinem. Babaski. Aha, Baba se bosway. Baba su jinem. Akwasi TV. Akwasi TV. Akwasi TV no no mo kasa no. Akwasi TV no. Wasa de won mo wasama na. Oh, adey. Amonyesa. So atiase. Okay. Fresh Prince Walande. Yeah, so atiase. Yeah, official Fresh. So atiase. Or record. Father's Day na na ekono. Kamiri Banku. Yeah, Banku. Kamiri Banku. Aha. Officially James. I see you see me. Yeah, so I see you for my Kokata suit. Yeah, gang. Amatundra, yeah. What's up? Yo, gang. Yellow bed. Yeah. Gangways. Gang. So atias here. Aha. Me wa fast for nso dey go on mo Kokata shoot Ebenezer Asare odi for aha aboa mu no man nie ene e fa bibia live we nipa obi a wonum wi bia obosenka yetum saade we na yetum na wo wo wi no bibia ekoso yeah odidi ebebu ha aboa wo ye ruminant ye ka ruminant okuresa squad ne de afi na dodo na eba so atias here live coverage no chinchina atwan and e de bramo mo hwe bibia live e wo chinchina atwan TV so atias here and say ampaya ebedua eye fufuo party na ekodo no mesre wo hwe video no na wo mia red na dasie no subscribe so what ya say de be ya na otwe bia no ya di new videos ebebremo ya minim de mutime ye chinchira twan fan chinchira twan viewers ya cheche obi bia de obi ase ene Sunday di ampa ye bedwa we ye part 1 afi na ya hyase ye eku aboa no edwudwa aboa no enche bia no part 2 no ye de banche ne besi so ye wa ye di bibia bebrem bibia no ye de besie mo bibia no ye de behinta mo entima yenko na yenkohwe aboa na ye dwudwa no ne de obi se ebeye se indwedwe oh metwo mai madwa me ho aponche me na me ku no what's the crap? I mean, I'm cool up on channel. Me cool ni na de bro so omuntwitwa na mo no. What you say? Aha, me the blade no cool no. Blade and I'm the cool no. Ubisa
asɛm te sɛ deɛ woba wa ni di ansa woba ade kɔm de wana aso bi di ku no me de Manchester ne ku no okay me enko na enko hwɛ bibia we ɛyɛ life enka wunya no baabia onle chinchina twan TV yeah okay bia Director Kevin so be kai nsa Director Kevin ona ejeje tateba no ai ona da room says no aha ye de nsembo dede yo e de kwa kushia no ye kushia no go the new name. so what you say ye kushia no so what you say so what you say what you say what you say what you say Director Kevin no Alande orekodo Daniel Jojo was say I'm coming down to Ghana for the party. Baby I will be a play ticket na be juani. So what you say? So what you say? Oh juani na oh jo to na ju yem. Yeah, was so oba. Hurry up. Yeah, I'm a to say hurry up. If you go to Germany will say hurry up. If you go to it's this. And if yo, I love you. And if you go to UK will say yeah. Yeah, it's this. Yeah, Boboski no. Bobo was a boss way. Only jam. So what you say? Ye kwafu ye kwa na for beti fia na je say banchi party ene ye ni weekend ya ba le ya se because ade bia wo ye bia ne o se wo ye na wo ko we enti no ye ba we so ana se bobo so emi de mani monyama ba beta ekire bia ye flee aponchi na ye dwa no na said ye dwa Peter Money James mu no yes na papa yi wo se sa na ye dwa wo mu nti sei na ya ye dwa nti na ponchi na ye dwa no obi anhwe ye yi ne hwewa na ye yi na kuma ye yi ne mmerebo ene na sa ne bibia gu baabi a se aka ne body na nkasa ahwe ni na oman ye omo a ye papa chichi said ye bebia said ye no a omo ye wi no nti no obi an stay tuned e wo chinchina twan TV na omo modern say ono so ebenya saa aponche because local nyoma we no obi o ha wa we aponche bet onim de wa ye no onim de wa ye onim de wa ye ho hwe wo ya na ma hu said local way a ye de eye aponche enye easy efie enti no wada roma so on besa ko back bi no mahu anwonwade ene nyoma ya nkasa yetumi de sekan kuri Yeah. I am for Fidia. Yeah. It is purely local. Yeah. And I for more day. Yeah. Okay. Okay. You don't be a say, Baba boy, you da say, and now na ye dwam no, ye dwam. Mr. Infinity, I'm fan to me horn and a crocata shoot, a bit shoot to FM. Okay, fresh free, yeah, chow, or form my kind of brand, and they gangy. Yes. So what I say today is ganging and banging and ringing and fingering, singling. Finally, your boss so hard. I don't put it in by Eja G. Hello. Hi. Daniel Helen and you. Of course, hello. Go into the penny. Hey, Obaba chairman. how are you? You are there. Wait, Irena, Omode Maggie, on Fanny, no 12 more petty home. Okay. Okay. We a first show. First show no. And I had the Bremo no. And Chebia the second show no. Ebe Bremo. Estabrefo. Happy Father's Day, successful Ghana. Okay. We thank you, all the fathers. Thank you. Yeah.
Mr. Wa ne opemfo na ada no happy Father's Day no nka ho. Okay, yanko ni say. Yeah, happy Father's Day no. Ma mo wish you na do bibia ase. Ba Mr. Mo bi ho no won da. Woni pemfo na ada. Oni experience bia wo pemfo nchen. Ti say ni pa no ye ma happy Father's Day. Na so beje fa ye nu benya program. Omo ma woda. Ene ye ne omu di nkomo yi. Woni opemfo na ada Mr. Wonye fada. Wonye nye fada. Aha. Kwamboga, happy Father's Day. Latoji woto. Nan. Okay, yeah. Okay. Amatundra. I was say ene Father's Day wutimi I wish me we ase. Me hwe video nyina wutimi wish am happy Father's Day. Cause one wish am dia was say brand no. Enti Okay. yeah. Me pamucho me wish Mashafu nyina happy Father's Day. E mema no mo hye me no. Oh mo keep on my videos ne e kosoro. Happy Father's Day. Radin kosoro to mo kwem. O ma mo patinti apomudin wo na kosoro en shey. E wo chan TV so. Yeah, that's Happy Father's Day. yeah. Na kuntu no. Na loose to katuta. Stingula dede. Pantala or tata. Crocata shoot. Surike. Taruste. Dodo. Adie di udi agura mu. Ebetimi akun 3 seconds now da. Jo wenje. Hey. Orekodo. Adepa GH na what say? Father's Day no na what say? Happy Father's Day. So what you say? Father's Day na I there. So what you say? Okay. Okay. So what you say? So what you say? So what you say? So what you say? Okay. Love you guys. Adepa GH no wa hwie ne de agu ho. Ohwe ne Mr. Buchaman. Ipa cho na wo bibi ka e kire atiefo because happy Father's Day na eko. So what you say? They are continue die. So what you say? Mamu be ha ni nyina UGC mutim be beji ko. So what you say? Papa fo ni nyina mo menom kwai. Aha. Ponchin krakran kwai. Aha. Udi a na woko. So what you Papa fo ni nyina wo So what tintin atwan fie. So what you say? Enti mo mbra ye So what you say? So what you say? Mo de mama na aponchi no so boy. Ah, ebema. Aponchi na no pay one man tem ye man we shi na bisuafo ne papa ne na mema mo nyina ansa. Ai anopa ni ne bompa ye bibia. Yo, yade first half no adinkan abremu e wo chinchina twan TV so yeah, keep on watching chinchina twan TV enche bia yade part 2 no ebebremu afi ne yawie aboa no enti ye bedwa banchina si so na ya ye nkwan no na ya ye bibia enti se ye wie na dwane didie no duru ho a enu wono na squad no nyina aba na ye nyina ye didi abom ya genge bom na friend banging and ganging and ranging and finging and singing and rangabaracasto quaremetiste powers that just a beya de say bibi no we ko China mo ka senti ha inti ho na kasi da po na ka pisha or nga inanyo ya da ma say enti ade part 2 no ebebremo ya cheche obi bia bye